Sus, perte dyan akong guula, yun ni mo. Perte dyan akong guula. Grabe dyan akong guula. Wala takaila kung atuwa ba ng bag or atuwa ba ng butang. Nagpataka lang na itagkuha. Sus, grabe gid kaayo ang kahasol ni sir, nga nahimo sir. Grabe dyan kaayo ang kahasol. Dako kay tabang ang atong CCTV karong panahon na mga igsoon. Kabalo mo mga igsoon nga no? Dali kay na to matrace ang mga taong maghimo og dili maayo. Dako kay tabang mga igsoon. In fact dinha sa barangay Tan-awan, daghan kay ng CCTV diya. Di gyud ka magkumpiyansa dinha og maghimo makagdaotan. Ayaw na lang gyud og kanang sara na nga lang alang-alang nga kay ang kaulaw dili jud ka bayran. Matud pa nila it takes a lifetime to create a name, but it takes a second to destroy a name. Bisag unsar ba nimo kaayo, di gina makita sa tao. Di gina makita sa tao. Bisag unsa pa imong gibuhat nga maayo, kung nakabuhat kag daotan, panas gito tanang kaayo nimo. No? Kay limited ra ba gyud ang kuan sa tao. Ang tao mo judge gyud na, ang tao mo matagam na gyud na, magbantay na gyud na. Pasalamat lang gid ka sir kay ako bahalag tanga-tangaon ko. Nakatabang ko ni ako ang pagka kuan espiritual, no? Di naman ta kaayo religious. Mga usahay magsinalbahis mo gid ta. No, pero nagpatabang po rin ako ni akong pagkakuan kay matud pa nila it's better to be spiritual than to be religious kuno kay Diyos nun kay itas itagsimba pero di makaon atong batasan nga kay itang struggle sa kinabuhi matag gaba-gabaan ana mo igsoon ba. So pasalamat na lang pod nga ako sa kong kinabuhi aning kamot sad ko nga mopuyo, no, magpuyo pod nga matarong pod magtarong pod maayo sa akong isig katawo nang di gyud ko ganahan momura pero kani ako isulti ninyo para ni awareness dili ni siya ingon content ra para gini awareness sa tanan. So shout out di ay sa kanang barangay ng councilors namo sa Nueva Caceres, sila si Kers, no, si kanang amuang iski chairman sa una si sa tingalan aniya oy Windel, no, og uban sa ako mga abti kaayo namo nga kanang abti kaayo namo nga head sa Barangay Tanod. Salamat kaayo no nga ni uban jud ka namo hangtod didto sa kuan kanang bato aron ng pagsugpo sa aron pag-trace lang sa maong butang, no. So ingon ani ang nahitabo igsuon. Pag naog nako nagka balungat ko maayo sa mga dadunon, perti kong daghanang dadunon nga igsuon kay gidala nako didto sa anang eskwelahan ning akong mga pertinent documents para transfer unya. Kay kanila laging ganahan na kaita nga mo transfer aron duol-duol, no. Ako thankful man kay kog asa ko nga station nga ako trabaho man ang ato ang tuyo, no, dili man og unsay atong tuyo diya trabaho man jud atong tuyo, no. Pero nindot tong duol-duol mo ni nga kanang bisag asa nga workplace wala mo perfect nga environment mga igsuon. So kanang bisag asa puro ginataana puro kita magsagubang. Importante nga naa tay trabaho unya atong trabahoon ang atong trabaho og di na to panumbalingon unsay mga negativity. So muna nga naningkamot lagi ko gadala ko sa mga pertinent documents kay kaning kabisi kaayo nako dala nako dito sa eskwelahan. So gabaguod sad ko pauli nya kaning operado tas kasing-kasing nya salig ka ita sa atong lugar, no, kani pong atong pagsalig pod paayo di gid pod makaayo may igsoon. Dapat gid pod ka magbinantayon gyapon ko dapat gid mag unsa na mag igbat gid ka ba kay dili magdigid parehay panahon karon, no, naa joy mga daotang espiritu nga mosulod sa tao. So mao ni nahitabo mga igsoon. Akong pagnaog nako sa series ang konduktor nagpatabang pa magay kong pagsakay kay aing pagkabug-ata gyud kaya raman ta to nako pero na may konduktor. So patabang ko sa konduktor sa series nga aircon og kanang kuan mo to iyang gi kuha alalayan ko niya walang sakay ko. Pag naog po nako iya sad kong gi alalayan. So iya rang gibutang didto sa may poste. So didto niya gibutang sa poste sa barangay kanang poste sa kanang electric
kuan ba sa ngalan no sa kuryente. So didto ra niya gibutang, no? Karon daghan man kay mga tawo niya ako ng lugar, so sa ako gibutang didto wala ra po ko ingon nga palihog sa kog tanaw-tanaw te kay ang kaning kaikog ba makahasol tag tao. So akong una-una nga ako ipabalikan sa akong eldest. So pag abot ako sa balay kay duol raman kaayo ang among balay didto raman dapit sa may kuan, duol sa may iskina una permirong iskina. So duol ra gid kaayo, so wa gid ko ingog kapila naman ko nagbilin-bilin og gamit din ha nga mga bugas, mga unsa ibilin nako. Kapila na jud ko nagbilin din ha kay daghan magkakong dadonon nga gikas tan-awan. So buto nga wala gid ko nag-expect nga pag ingon ako sa kong anak, okay nak, baliki na dito, kuhaa ang itong nga bag, itong bugata, mag-amping ka sa imuhang paglabang. Umuy akong giingon sa akong anak, nga ko bugat kay ito sa ngatanan. Ay, ligita bahalag, 16 years na tang gioperahan, di mo ito magkumpiyansa kay uroy og mga bugto na diha, anak, balo batas tong lawas, no? So, intak yun ko, nagbantay yun ko. O, sa dakong pagsalig, akong lugar safety, rapod ko nagpaki nga kanang mao toy mahitabo. Karon mga igsoon pagbalik sa akong anak wala man gyud bag, so nag-away mi kay akong anak mas labaw pa man ako, no? Liwat masag kay ito nako, nalabuan pa ko, no? So naglalis mi niya kay kunaan lagi dito wa ka kabalong mangita, gamitan na imong mata, mo akong giingon. Dili mo gamito na imong baba imong mata may gamiton. So pag-abot dito nako, abot sa akong anak balik balik sad ko kay wala lagi ko, no? So naadto mi didto. So karon nang nahitabo may son wala man gyud. So ang namaligyag isda dito sa Itsing. Ingon siya nga ma'am, naa pa to ganina. So naisakyanan diya ni Agi kanina ni Hunong, basin og ilang nadala. So mao to nga importante lagi kay ito mga kuan dokumento kayo, importante kay ito siya. Dagan dayon ko sa kanang pagtawag sa kumbana nga akong kuan dito ipagukod ko, no? Kay para unsaon na niya naman day CCTV, so gilantaw naman sa CCTV. Karon mga igsoon sakit kaayo nga palandungon nga kini marag klaro na kaayo tang nakasala magid ta kay permiro is wala gid ka nagamping kay kailan mo kita sa atong butang, so responsible gyud sa atong mga actions. Sa atong actions nga igsoon mobitaw na ako bitaw sa ako lang kaugalingon ha kung unsa may ipadangat sa ako mudawat gyud ko ana kan mapaobsanon kung mudawat ba kay ngano tinuyuan man na nato responsible man ta kay kita tiguang naman, no? Naman gud po ibang mga tiguang mapabuyag-buyag murag gikuli ba ilang tagabaan, so nga na mga igsoon ba lisod kaayo nya moto git nang pag-abot sa kong bana hangtod sila sa bato, pag-abot sa kong bana mga alas 11 wala mo gid na trace. Ngay ni tawag, nagdalig tawag, sumurag gipindutan na to sa uban pong panel nga mauni. Ang balo mo ang rason mga igsoon, pasalamat lang gid kay igsoon nga ikaw nakahibalag kag taong mariyoton sad ba nga mura pog siguro kanang madala ran mo uto-uto. So ang ako lang gini is awareness lang gini sa tanan nga nanay CCTV tanan ug buhat man mo og dili maayo, hinahanglan nga kanang ayuhon lang gid ninyo pagkalaki nga dili gid mo madaot. Kay sayang kaayo nga inyo rang ikuan sa usa ka butang ay gatuo mo laptop to kay laptop man gid nga bag. Katusahan mo kasus pay na lang gani kog laptop pa to hilak ko ta mas ginawa kay aning hindi natakalon kay daghan ka itaglon porlo na lang kulang nato. Nya mo nas ginhawa natong paningkamot sa hapit na lang ta magpaabang mga igsoon pero sus ampo gid ta maayo nga dili gid ta malingla ang mga daotan nga magbuhat ta ana. Kay daghan na kay itang kasikas nga gisudlan aron lang ta maluwas basta paagi lang nga maayo nga paagi. Nya og unsa og kato laptop pa to magunsa man ko nga ako importante man gina ko ng laptop suspective man importante ha, so lisod gyud kaayo sa akong part puto nga ikaguol gyud posible ika-atake pa nako kay di ra na mo akong problema, daghan kay itang problemahon, daghan kay pressure sa trabaho, disappointments, unsa pa ito ang mga gihuna-huna, daghan kay pressure ng mga demands sa atong kinabuhi, mga obligasyon pa nato. So sa may tabo, ikaw dili ta makapugong sa tong galingon, maghikog ta tungod lang sa inyong gibuhat ngayon ana. Nya mo ingon mo rason ra mo nga, ma'am, nadala man sa akong kauban god, kay ambi niyag nasak man ko pag-abot dire, pag-abri nako sa panel, ambi man ako og kuan kanang kinsa ni nga bag, nga duha man ka bag nga pareha maitom. Ana ba? Unya, klaro man kay sa CCTV nga
binuang yun. Klaro ka ay sa CCTV nga binuang yun. Ang ako lang mga igsuon yun nga, kung saipan man ta, andam tang mudawat ni ini, mas maluoy kinsa may di matandog sa tao nga mapaobsanon nga kinsa masan ko makasala masan ka ikaw kuno igsuon nasayop ang misig ka tao di ka matandog sa mapaobsanon. Pero kana inganong murag utu-utuhon ka ba, no? Utu-utuhon ka, salamat na pud ka, pasalamat nang jud ko ka nga ako pod tanga-tangaon pod ko sa kung pagkatao, no? Kay daghan kay kong opera mura pud kog kuli-kuli. Nga di gyud ko makig-away yun mga igsuon, di gyud ko makig-away. Ayo lang kay ko social media og ngani kay ko content man ni ako inspirational man ni ako pangyaw-yaw pero ngalag makig-away ko di gyud ko makig-away. Sakit kaayo pamalandungon igsuon ngayon ani ta, grabe ang kahasol. Akong bana ganahan na unta magpahaway. Wa gid ka pahaway hangtod las 12, las 11 na sila naabot niya nakahamong pa gyud sa mga tao. Anyway, congratulations kayo ni Konsehal Windel ug ni Konsehal Pers kay grabe mo na yung mga tao gyud nga klaro kaayo ang serbisyo kay giubanan gyud akong bana hangtod sa bato nga to trace this one. Ako dili ko gusto nga mawad-an mo trabaho. Iuli lang to kay documents to siya. Ayaw na gyud in taon usba. Kita tanan nang inabuhi kita prone ta sa sala, prone ta nga makasala, prone ta sa nga masayop. Dawato na ko na kung unsay inyong rason bisag gibati po na kung iuto-uto po ko ninyo. Palihog lamang gyud pag mga igsuon magbinantayon lang gyud ta, magbinantayon lang gyud ta sa maong lugar kay grabe kaayo ang panahon karon. Grabe jud, no? Grabe ang kahasol. What if kato naa pa to yung mga gadgets ibalik pa ka to? So grabe ang stress mura ko og kanibang lain na atong lawas kay 40 anyos na ta nya. Stress kaayo ta gikan patag kita pagkabata nya gioperahan ta nya. Karong naminyo ta nasamot ka stress. Daot na gitong lawas magpangurog na. Ingani nga mga sitwasyon nya open pa nga akong mitral valve, punga ang akong mitral valve, mura jud kog madaot, mura ko og kuan mga igsoon, mura ko og makuyapan ba nga mura ko magkurog. So akong ipaningkamutan nga di kayo ko ma-stress. So unta ibalik na ninyo maong bag kay wa gyud mo'y makuha adto. So mga dokumento ra gyud to siyang importante kayo nga mga documents. So whatever reason ninyo, klaro kay sa CCTV, pasailua lang ko kung nakasala ko kay kung naguol gyud kaayo kay di man sa ta pure, di man ko pure nga di ko makasala sa kung nahuna kay di man ko inosente, di man sad ko tantong inosente. So pasayloay lang ta, palihog lang kog balik. So mga igsuon, bisag asa, salamat sa atong gobyerno naa nay mga CCTV. Kung magbuhat man mog daotan, ayaw alang-alang nga. Kung magbuhat man lang gani mog daotan, klaruha nga naay jud may madala. No? Sus, magbantay gyud ta mga igsuon, no? Magbantay gyud ta kay kita makasala man gyud pero ampo lang mo nga maghimo mog daotan adto mos mga tao nga maluluyon ug dili anang mga salbahis kaayo kay mawad-an mog trabaho. Mauning mga igsuon, mauni siya kung kita gani gusto mabuhat sa sayop kay responsable man ta sa atong actions, no? Responsable mo kita, manubag mo kita whatever reasons, labira kay legal age naman ta, man ta gikuli-kuli, di man ta mini-mini. So di na to irason nga ambi kay kana murag di man na dawaton sa kuan ini investigation, di na madawat sa gobyerno sa balaod. So kita tanan prone ta nga masayop. Ang ako lang diri nga punto nga kung magbuhat man gani ta ana kinahanglan nga mudawat ta sa maong consequence. Kinahanglan andam ta mo paubos mudawat sa atong consequence nga ready na ta nga muni atong dangatan, ready na ni atong sangputan sa tanan natong buhaton. Dakong number 1, dakong kaulawon. Langyon na to na. Hato na lang ng langyon ang kaulaw, no? Ilang uso na to ang kaulaw. Wad antang trabaho. Saon ta man. Pero ako mismo, sir, mahangyo ko sa inyong kuan nga di ka wad ag trabaho. Kinsara man gud ta, makasala man gid ta. Pero unta magmatngon ka. May di ba pala tao ang uban ra ba? Matod pa nila di ko sila pwede mo Disney princess kay kuan mo sila, di mo sila katulog dili maka panimalos. May maka ibalag kag tao nga matarong pod ka nang mapaubsanon ni open-minded sad sa kinabuhi mo andam sad nga siya andam sad mo dawat nga siya sa nay limitasyon makasala sad siya uban ra ba road kay nang uban desisyon dayon. So muna nga ako ra gid ini is awareness ra gid ni ako awareness lang gini ako nga kita
atay pamilyado ta. Wala ko kabaloon sa inyong gihalaran nga nung nanarbaho mo para asa na inyong panarbaho. Liable kita sa atong action. Dako nga kahasol, grabe ang stress, ang kabalaka, ang kakapoy. Mao lang ni nga dapat ma-aware gyud ang katilingban nga labi na gyud tong nagbuhat, dili gyud sila kalikay nga mobuhat sa maong dautan, no? Mangawat gid sila, manguha gid sila kay posible sa wa jud kakabalo, no? Pero may girason nga wa gyud siya kabaw nga dili dayto ilang bag pero anay lang di mo gyud ta Ginoo. Di ako maksala sad ko, dili sad ko moingon nga tarong sad kay ko, di ko mohukom ninyo kay kinsa man ko mohukom. Pero ako lang gini siyang gisabuhag para awareness sa katilingban nga dapat dili jud ta mag danghag nga bisag atoa pa ng lugar kita magdanghag nga kaning danghagon ta salig ra kay ta salig ra kayo hinungdan sa atong pagkamumo sad. So muna nga lesson learned na nato tanan, lesson learned na nako. Di na tawag bilin-bilin diag butang diya sa maong kuan lugar kay bisag asa nga lugar. Salamat na lang kay naagi CCTV ang atong gobyerno, no? Ang barangay na CCTV. So di gid maayo gid kaayo kay matrace ra gid dayon unsay mga dili maayo nga mga gipangbuhat sa ato isikataw. Hinaot pa unta.